Sithokozile endabeni nibukele ekhaya lochani ngelesihlanu Iindaba makhe siqale ukuthi kwenzakalana ebujameni bezulu unomoya namandla ufikela lapha ke eCape Town uletha ubujamo bezulu ukuthi kufikele nezulu elinganiselwa ku30% liyaqina ke na uthi uyakhuphuka uchinga lapha endaweni ze Eastern Cape uchinge lapha eKZN nakezinye indawo zempumalanga neLimpopo kusasa ubujamo bezulu buyela khudlwana endaweni zangale ngeLimpopo empumalanga neGauteng ukuthi kezinye indawo ke livule lapha khunye lisebekele ngamafu sithole isilimukiso esivela kwa South African National Weather Services ngomoya ke onamandla ke leza ndawo bese nemjijo eduma kumbi lapha yana endaweni zangapho ngePumalanga Kapa kusasa nakhona ke kusesenjalo kodwa ke imjijo eduma kumbi ibuyelele ephulukwane nakezinye indawo zangapho ngeGauteng akhe sicaleke ukuthi amazinga okuchisa anjani sikusuduke ubone ngekhenu ukuthi ngakhani kona kunjani na sibona noma izulu lina iPitori yachisa pheze yonke boPitori Bronkhorstspruit nangapho ngeJohannesburg iLimpopo noma ilindelo elizulu yachisa iMusi naphulukwane nakezinye indawo kuboliphalale njalo ifuthumele lapha eBekersford nge29 impumalanga yona ke sibona ifuthumele yonke kulapha isikhukhuza la ngakuchisa khudlwana nge33 noma kunjalo ke izulu liyana lindelekile iKwaZulu Natal sibona ke ipholile kuBolundi ipholile kezinye indawo lapha ePort Shepstone kezinye ke kuBodurban kuthi ke nakhona kuphola nge23 lapha eRichards Bay kufuthumele nge25 asiyoqala ukuthi kunjani ngaleke ngePumalanga Kapa lapha kubomultswa emaltswayi kufuthumele nawuthi uyehla ke nesifunda iGqeberha ithi yona ke ukuphola siyokubona lapha ke eTjingalanga Kapa sibona ke ipholile ekubo Cape Town ngabo 23 Cape Agulhas indawo eziningi zipholile kufuthumele ke nawuchinga eTlagwini nesifunda iNorthern Cape yona sayibona ukuthi awa ayinazulu liphezulu sibekele ngamafu kezinye indawo kuphole lapha eSutherland ukuthi kezinye indawo zonke zifuthumele lapha eFreystata noma kunezulu nakhona ke kuyachisa endaweni eziningi iVepenary pholile nge23 kese uqala kokugcina ukuthi kunjani ke lapha endaweni yange Northwest noma ke izulu likhona iNorthwest yonke pheze iyachisa abantu babe nepela veke emnandi sibona negodi ngokuzako Tido